Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kinong yalam mat kinong kershan barat ba jong uba HM Shang Pliang ukertong ka BJP napo ka Mawson Ram constituency ringkat be kinong bu jong ki nin ka janmiet ka khatlai tarik urempang hadian ka jing yalang pat ba jong ka NPP ka balalong Hawai Loi East Khasi Hills District dagawai ka sur kilarai bakin penya so no bat ka seng NPP bat ai ka jing kershan ba pura no yo ba Alvin Ki Saukumi ubadeiru MDC ka Mawson Ram constituency ha ka ni election arhajar arpulai. Kinong yalam kibalalit ban penyeso no baka NPP kilong uba James Kharbani secretary barim jongka Congress ba TMC Mawson Ram block ba K Kharbani secretary in charge BJP South Semper ba Sanchar Kharbani secretary KISAN Sel Mawson Ram Mandal ba NP Maulong publicity secretary BJP Mawson Ram Mandal ba Robin Kharbani assistant secretary BJP South Semper area mat kinong yalam jongki primary unit ba pher ba ha ba po South Semper Lok Bi milang hak neka Janmiet mamata Nakamta bang din ay Kinjing pentip padba Pa Ni degi nong kersan maramba Jangi ba HM Shang Pliang Ini sudah ketem kebeladam Ajakat pra Idan hang ni kilurang ba Kibedek haju kepo Kini kita parti Pasakmat untuk Mbak Kromlin Kharbani, Pak Sensal Lang Kharbani, Pak Dilestar Marwen, Mbak Robot Maulong, Pak LP Maulong, Pak Kibi Kirwang Pak, ya kebang nimla penjaga ketenglon, Kibrahang ni, bedai ki yang sitkam di primary unit, prepare jaga ni area South Semper, pentai sedang kebadan sedian. Iwan hang ni upor pan pencai ba pangilami nak parti kaji ginam ya ba Shang Pliang namani ibu ni orang ba undan principal ya kalau mi nak wei parti syak wei parti hoi apa lami nak parti kongres ngiru nami lang bat nilai penyeso mat TMC mat hatu kupon ngadiru secretary jaga TMC pada ni kata ii bau ni orang ba elek ban ya slot bagi UDP hanrai ang semlayo ketika ba kado oleh penyesok no ba ke BJP ba deh lo kena konong rem ba ni semno sna ni garai pangimi no na parti BJP ba penyesok ba ke NPP Haji ni sangi ni nadan kena ada personal ini ndai ni su ini penilap ba idol ji dong ba HM nim so you have nak takda ni mi no ku ni bersan jong ba HM Shang Pliang but ni penyesok no but National People Party ha kajing dalam je ba Alvin Ki Saukumi bedelu aku jupor local MDC jong ni Mawson Ram constituency jong ni ya kena kupon ai kebelang yang baru kiperlok ya keba idon tang kendiat akan kupon mai lagi sepak ngot tutup ma aspak ngot nak kena area South Semper ya keba mi no nak parti yang ba HM Shang Pliang bat penyeso bat kena parti NPP. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Hoy 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 kapag TMC si Churki Sentil Meghalaya Bantunay hoy kapag TMC si Churki Sentil Meghalaya Bantingkay Trilum jungi mentala day kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Trilum jungi mentala day kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah